باش خوندکارن هجا از ماموستا شیخ محمد ورما بوانه کنو جوانه جواکناسی آمادایی سه وانا اما ایرو ده شهرستانیا دولت ده آبوری پشتی ما آبوری بر رباز جواکا خوزایی خودچاو آبوری دبارا خود کرن خود سرچه سپارتن چاندنی لاوروانی دباره و امورین کو جخوره گرتبون ده سردمن جواکه ین بریا شهرستانیه ده زوری یان جی زورداری جارا یکم جالی میره بهز هات برخستن کرن لی نتنه لاور بریاوی کتن داوک و خف کده هر وها دست دریجی یا کدا هستیاری یا جنه و دانهاون مالبات و کلانجی کر میر دماکو خوب پیش دخه خوب هز دکه نتنه لاور دکوین وی خفکا نیچیراوی ده عین وقتی ده مالبات جی و جن جی و دانهاوا کو جنه جی چی کری حمد کوین خفکا وید دیروکا شهرستانی ده همان دمیده دیروکا ونداکرین و وندابونا جنه ده کوکا خود دیروکا شهرستانی یا وندابونا جنه جبر وی که ونداکرین و وندابونا جنه به ناو جواکی کتن و ونداکرینه که مزنه دما کو جن وندا دبه دکوه جواک جی پیرت کوه و پیره وندا دبه جواک ازاین پرست انجاما و کتن و وندا کرنه دما کو اف کتن اف وندا کرن چه دبه جواک زاین پرست یا مرتن سروره انجاما و درد کوه به و زوره به تواهی دانهون جنه ین شنبری و روانی آبوریا ماله یا دستپیکی هات دستسر کرن و تالان کرن دما کو اف هزا میر ای سرور چه دبه همو دانه هفین جنه دست داتین سروان و تالان دکن شوه آبوری ده پیواجه شهرستانیه ده به پیکاتنا چین باجار و دولت ده پیدکه دولت چاوا دکه چین شهرستانی وکه دجبر جواکا گند و جودکاری به پیش کتیه شهرستانی وکه دجبری جواکا گند و چاندنی به پیش دکوه گند الورهیه چاندنی تایبتیاویه دبار خواه به چاندنی دکه لاوروانی دکه هر وکیدن باجاروانی وکه دجبر برانبری وید سکنه دما کو جنا و آبوریه تی درخستن پرسگریکن آبوریه دست پیدکه کنگی پرسگریکن آبوریه دست پیکری دو دیرو کیده دما کو جن یان جی آبوری جبن دست جنه تی درخستن جواکا کومینال دمک دریج لبرانبری پیواجه شهرستانی دولتی لبرخوا دابو لی گهاشت بو آسته که کو ایدی بهتری و دستلاتداری به هزه و بزوره و لسر و دچسپان دستلاتداری دولتی پر بریکوپیک لسر جواکی بسازی بویه ده همو واره جواکی ده دستلاتداری دولتی خواه بجه کری ده شهرستانی دولتی ده جن جارا یکم تیخستن جن هز و بردفکا جواکا بلاباته و همو پیدوین جیان جخوزای وردگرتن ده پیواجوه شهرستانی دولتی ده جیان آبوری یا کو پرگالا وی لسر هیم سوده تی دانین پرزگریکا هری بنگهین آجواکیه جبر چه؟ جبر جن یان جی آبوری جبن دست جنه ها درخستن و دورخستن لگوری سوده سراسکرنا جیان مروف تی واتایا دستلاتداریا هری هوانه مروف لگوری گو سودش خوردگره جیتشتان جیانا خواه بوی آوائی آواده که اما او تی دستلاتداریا هری هوانه جبر پر زیانه دگینه خوزای دگینه مروفان دگینه جواکی دگینه هر تشتی پشتی جنان دسری ده جودکار ین کو با آبوریا راستین را تکلدار شیوان و پیشکار جعالیه
برانبری تیرکرنا زیکی خواه نتنه یعنی جی گاف بگاف یعنی دولت چی کریه پشتی جینه دست آویتیه کدا شوان کدا پیشکار این خودی گو کارا چه دکه گاف بگاف جی آبوری هاتنه دورخستن اف کسانا یعنی جی اف کسین کو زاننه دکاری خود واری جیانی ده کار دکن آبوریا خبری و دبن جی آبوریا هاتنه دورخستن و بگشتی هوایی که تالانه هات آفراندن د شارستانیا دولت ده لبرانبری تیرکرین ازیکی خواه نه تنه بکده بلکه به تواهی هبونا خواه گریدای دولت او سرورن تایبت این خودی دولت زورا با آوای دولت هر قادا کو دگهج دواتای آبوری ده چه ببینه تالان دکه وکه مافی خواه دبینه تالان کرنا تشتان وکه مافی خواه دبینه دما کو دهندر دولت ده جیانک آبوری هبه چل در دورا خواه ببینه و تالان بکه وکه مافی خواه خوزایی دبینه جمافی وی در باسی گند و باجارا و دوره دم ببه در باسی لاوروانی یعنی چتن دوره لاورا ببن دارستانا ببن همه دوره شخوره تالان بکه جمافی خود دبینه بنداو ره لبر گلک رو خاندن دن این دوار جواکی و خوزایی ده ودکن میناک دما کو بنداو سر چمه دجله فراته چه دبن یعنی سر چمه نیله روژا ایرو پرزگریکا دناوینا مصر سودان و اثیوبیا دهیه چمک جد بین چمین نهضه بنداو نهضه جرد بیشن لأثیوبیا هاتی آوا کرن پرزگریک آوه جبوی سودان و مصر چه کرنه دما کو ایرو جی سیستما یعنی پرگالا ترکیه اوقا بنداوان لسر چمه فرات و دجله جی چه دیگه پرزگریکان جبو خاکا کردستانه و یا عراقی و سوریه چه دیگه به چکرنا پروژه بنداو و سنترال هیدروالکتریکی به صدان گند تین والا کرن دما کو چم بنداو کل سرات آوا کرن آوا وی کم بو گهاش دوره که او گندایا نما آف گهاش ته او گند ته والا کرن لهرمین کو گولن بنداوان لی ته چکرن خاک کمزن دبن آویده دمینه تایبتین خوشی ونداده که او دولمندین سرعرد و بنعرد این دیروکی تف دبن آویده دمینن مینا کاوه حسکیفه ایرو لباکوری کردستانه حسکیفه دوره که دیروکیه دما کو بنداو نزی کاوه هاتیه چکرن اف دور ونداده به و بن آفده به کپیتالیزم نه آبوریه دستلات داریه یعنی تفنا خوزایی و همو بدوی دبن آویده دمینن و دیروکا خوشی دویده که ده ونداد کن یعنی تونه دبه یعنی بلز تونه دبه مجارا سرکه یا و وانه چیه که امناز بکن کپیتالیزم نه آبوریه دستلات داریه وقتیگین کپیتالیزم یعنی کپیتالیست و آبوریا کپیتالیست تگوتن. کپیتالیزم پکاتنه که بنگهین و هزه که رامیاریه که آبوری کنترل دیگه. دخه بین کنترل خودن. اف هز جارا یکم ده 100 سال شازدان دل اروپای باندور کیه. به تایبت لهولندا و انگلیستانه بویه سرور رامیارین وان ولاتان. یعنی اف ولاتانا کتیبن کنترل آویده. بکار آنی نوعی آبوریه نشان ناده کو او آبوریه. دما کو کپیتالیزم آبوریه بکارتینه ناده نشان کرین کو او آبوریه. کپیتالیزم دقاده آبوریه ده هزه که یک دسته کو خواه جدر و دسپینه. دشبری بازاریه کو نه آبوریه. آنگو یک دستداریه بازرگانانه دولت ارتش بروکراسیه. دسری ده چیه؟ کپیتالیزم یک دستداریا دست خوداتین سر بازارا سر دولتا لسر ارتشا و بروکراسی کمک کو دولت ویدتر جدر و خواه لسر آبوری دسپینه لی نه آبوریه دولت ویدتر لسر جواک سروریه که دسپینه دولت هول ده و هزا یک دستیه و شیره و دزه
û wê baş pişperde bike. Têxe pişperdê de. Di destê kesên pir kêm de, di asteke pir mezin de nirx kom bûne. Dema ku em li civakê dibînin, em lê nerin, hin kes hene ana di cîhanê de hejmareke, ev ê yekemînê ser cîhanê ew qa perî wî hene, ew qa nizam mal û mulkî wî hene. Ev ê di duayê, ev ê siyayê, ev ê nizanim çi, bi vî rengî tê zelalkirin. Li gorî vê, kapîtalîzm ji bo desthilatdariya xwe ya stratejîk hem bi pêşewazîkirinê hem jî bi daxwazê dilîze. Bingeha aboriyê ji kapîtalîzmê ye. Ew e ku li ser bazarê bibe serwer û ev jî di rêbaz û karanîna wê de derdkeve holê. Dema ku kapîtalîzm rêbazê xwe diyar dike û rêbazê karanîna xwe ji bo desthilatdarî yan jî serweriya tişta bike, vê yekê diyar dike. Rêbaza bingehîn jî pêlîstin bi buhaya tiştan e. Di rojekê tilmalê rûniştî tu dibînî ji dibên dolar bilind bû, dolar daket, zêr bilind bû, zêr daket, nizanim çi bilind bû, li gorî wê nirxê tiştan jî bilind dibe û kêm dibe. Ev di bin kontrola kapîtalîzmê de ye. Bikaranîna wê ji ber bikaranîna wê ji ber ku her tim xwe dispêre mezinbûna sermiyanê pir balkêş e û serûbinkirî ye yan jî civakê dixe bi ser û binê wê ji hev nema tê naskirin. Tevahî lêkolîn diyar dikin ku ev koma bacgir yanî ya cizye jê dibêjin pir hişk û girtî ne. Tu ramana wan a afrîner û dahînaneke wan tune ye. Karê ku bi pêş dixe bi pereyan qezencikirina pereyan e. Birêya pera tê pera qezenc bike. Lê di cewherê xwe yê bingehîn de rê li ber tu guhertineke bingehîn venake. Ji xwe ji aliyê din ve şaristanî, pere, bazar, bajar, bazirganiyê, heta bank û senedan nû naz dike. Yani dema ku şaristanî bi rê ve diçe, di dîroka xwe de hêdî van tişta hemikî naz dike. Qezencikirina hêza fermandanê ya pereyan di rastiyê de mikurhatina derketina ji bûyîna bûyera aboriyê. Ji bûyera aboriyê derdkeve. Dîrokzan Fernand Prodel dibêje dibe kapîtalîzm li dijî bazarê ye. Her wiha li dijî aboriyê ye. Heta ji derveyê aboriyê rastiyeke pir watedar vedibêje. Ev pêşveçûn jî wateya talana yekdestî ye. Tu şêweyê aboriyê bi qasî kapîtalîzmê pêdeviya xwe bi nirxê desthilatdariyê nabîne. Her wiha divê em bi girîngî destnîşan bikin ku kapîtalîzm bê desthilatdarî pêk nayê. Kapîtalîzm di serê xwe de, di asasê xwe de desthilatdariyê, bi rêya desthilatdariyê kontrolê ser bazarê dike, li ser bajar dike, li ser her tiştî dike, heta li ser aboriyê. Lewma kapîtalîzm ne aboriyê bingehê xwe de, bingehê xwe de çi ye? Desthilatdarî ye. Wana em vê dekê bi dawî dibe, em ê pirsên nirxandinê bi hev re çare bikin. Pirsa me yekê dibe çi? Dibe civaka zayînperest. Encama ketin û wendakirina kê ye û çi encam derxistiya holê. Ji xwe encama wendakirin û wendabûna jinê ye. Civaka zayînperest encama wendakirin û wendabûna jinê ye. Ji ber vê yekê wendakirin û wendabûna jinê ketin û wendakirina mezin e. Civaka zayînperest encama vê ketin û wendakirinê ye. Pirsa didwa di pêvajoya şaristaniya dewletê de pirsgirêka herî bingehîn a civakê çi ye? Di pêvajoya şaristaniya dewletê de jiyana aborî ya ku pergala wê li ser hîmê sûdê tê danîn pirsgirêka herî bingehîn a civakê ye. Dema ku ji bo fêdê dikar bike, ne ji bo civakê
yani tu birengekî aborî nej bo civakê ji bo fêdê tu kar bike bû çi bû pirsgirêka herî bingehîn di nava civakê de wê çêbû nexa mateyî tu ziyanê bigînî xwezayê tu ziyanê bigînî lawira ziyanê bigînî mirovan ziyanê bigînî derdora xwe a herî ji te re bixem çi ye ku tu pera qezenç bike pirsa sosyalê kolîne ji xwe kapîtalîzm ne aborî ye destlatdarî ye wekû Fernand Prodel şîrove dike yan jî dibêje yan jî diyar dike ku kapîtalîzm xwe dispêre destlatdariyê û ser bingehê destlatdariyê her tiştî li derdora xwe kontrol dike û hêza xwe ji destlatdariyê digire biriya vê destlatdariyê destê xwe datîne ser bazarê ser pera ser mirova ser bajara ser her tiştî û aboriyê bi rêve dibe yan jî dibin kontrola xwe de bi rêve dibe waneya me vê de kêfê dawî bû bimîn kêfa xweşî heta waneyeke nû